Singomakhanya angeke siyithuke inhlamba kule video. Sifisa nje ukuyenza le video ukuthi ibe as clean as possible ngendlela eyisimanga. Kodwa ke ake ngibuze la. Lemsunyonina ehosiqiniseko Mvelase o Ultramel ebolile izo lezi ingquza lezi ezomdu omtshalo wasedumbe yino lomgodo lomfana ngathi iPitbull lo ommeli. Uma ngabe ngempela uKhuzani uyehluleka njengoba nisho, uKhuzani uyisahluleki, lifunani igama lakhe pho emlomeni wenu? Yini leni ikhuluma ngomuntu ohlulekayo? Uma ngabe uKhuzani usephuphile, uKhuzani uselivukane, niyambalela abaculi abamhlulayo ngayo yonke into enishoyo. Nithini pho ngoKhuzani? Nifunane egameni lakhe? Nifunane egameni lomuntu ophuphile? Ngoba phela umuntu ophuphi kanti yini ukuphupha? Ngoba phela singomakhanya sazi ukuthi umuntu ophuphile akukhulunywa njengaye ngoba uphuphile. Sizothini ngomuntu ophuphile? Yazi umuntu ophuphile awuboni ngisho ukuhluleka kwakhe ngoba uphuphile. Yonke into ayiyo awusayiboni wena ngoba uphuphile. Awazi nokuthi impilo yakhe ihamba kanjani. Awazi nokuthi umculo wakhe udayise kanjani, kangakanani, udayisela bani, ngoba phela bekudayisa umuntu ophuphile, umuntu onganako umuntu ongasahlomuli lutho. Ufunani wena kumuntu ophuphile msunu kanyoko? Ufunani kumuntu ophuphile? Uyabona? Wonke lamasimbe eniloni wahlafuna lana ngegama likaKhuzani, ngapha nithi uphuphile, ngapha nibhizi nihlafuna uthuvi ngegama lakhe. Uphuphe kanjani umuntu okuyena onenza nikhulume nize nigxiza amathe nsuku zonke ngegama lakhe? Uphuphe kanjani lo muntu loyo? Nihlulwa ngisho ukuphusha ingoma noma imisebenzi yamaqhawenu, nihlulwa ngisho ukusebenzela impilo zenu ngoba nilibala igama likaKhuzani enithi uphuphile. uKhuzani lo enithi uphuphile nilibala igama lakhe. Wazi waphupha ka? Ngiyafisa ukuphupha njengoKhuzani, uyazi. Ngiphuphe nje ngalendlela ukuthi kuhlezi kukhulunywa ngami every day. Uyabona? Uthole nje ukuthi indlela engiphuphe ngayo nje ile ndlela kaKhuzani nje ukuthi njalo nje akuhlezi kukhulunywa ngegama. Cha, uphuphe kamnandi Dlamlenze. Phuphe kamnandi Khuzani. Ngiyafisa mfowethu nami ke ngiphuphe njengawe nje. Uyabona? Thola ukuthi yonke into engiyenzayo kuvele kukhulunywe ngayo, kuthiwe ifake, kuthiwe ngiyithengile, kuthiwe ngiyikokotele, ama views ngiwathengile, amagolide ngiwathengile, ngizenzele ama platinum. Ngiyafisa nje Dlamlenze ukuphupha njengawe. Uthola ukuthi khona abantu nje abangenayo icontent bengakhulumanga ngami, kuthiwa nje ngiphuphile. Cha, uphuphe kamnandi qawo. Phuphe kamnandi Khuzani. Yeni na ingquza zezinja. Anihlukane neNdlamlenze ninamsono. Wena siqiniseko Mvelase nensile ebusweni namazinyana olwelwe nolimo olunenkwali. Kahle wena ngagcina usebenze eShekhasi laphana uphusha inqola zase Shekhasi laphana. Kwabuye kwenzakalani msunwenja? Ngoba ngagcina uphusha inqola zakwaShekhasi laphana wena sihlama uwasha inqola zakwaShekhasi laphana uwasha obhasikidi. Kwabuye kwenzakalani ngempilo yakho wena? Nifunani kuKhuzani enithi nina msunu uphuphile magolo? Uyabona? Yimi lo khuluma lamazwi. Yimi lo khuluma lamazwi. Yazi ngiye nga-attend omunye live waloqhotho lona
nansi ingcili le eyibiza ngeultramel efana nama spams ingcili le ekuthiwa ultramel nansi ultramel lebolile ngeke ngangena ku live wayo ke leyanja leya ngafike lapha ngathi awuthi nje ke ngiyopretenda lemsunu le ngayipretenda amagolo lawa ngawapretenda bengasajabula izinja lezi imkhanqala lemsunu nina ama spams lawa abegcwele lapha kuloya live ikhove ezimqhiliba ingasajabula immenso laphana ngiyipretenda laphana ngigenda njengebhola ngigenda njengetennis ngibagenda laphana ngibashaya ngo250 bengasajabulile bethi hawu hey uMax ungakuthini hey wena Max uyiqhawe abanye bethi Max usufana nobaba kimi abanye bethi Max usufana nogodi kimi ngithi hey awubuke lamagolo la hey singoma khanya siyayidlala igame ka TikTok ngishaya ngo250 izinja sithi hey wena Max kumele uvele ube yisilo Max hayi bafane hey hayi bafane hey hayi ngiyinkosi ka TikTok ngiyayidlala igame ka TikTok singasajabula imsunu le ngiyipretenda laphana ngithi hey ma Blue Nation amasimba lawa enwenzayo nivaleleni iaccount kaSiqiniseko lela toilet ebelibizwa ngeaccount yalesihogo lesigcuma lisuze leli ekuthiwa uSiqiniseko bekuvele lawa amasimba kufanele avalwe lo amsunu loyana futhi ma Blue Nation phindani nireporte uzibiza ngani manje uzibiza ngoshort bani short bello ushort bello phindani nireporte lo lamasimba awavule manje lento phinde ivalwe lamasimba lawo ma Blue Nation come on man phindani nivalela amasimba khona lawa awavule manje wabiza ngoshort bello angazi short bello ntontoni ivaleni lento le uSiqiniseko nje kumele athuthe la ku TikTok angabibikho nje umuntu ekuthiwa uSiqiniseko ngoba lo mfana uyisiqalekiso uyisihogo usathane wazi ukuthi njalo yena kumele ahlale ngegama lendlamlenze eksene mintambama uyabona hayi ngoba ukhuzani ngempela kuukuthi khona izinto ezikhulunywa uSiqiniseko esibona ukuthi asikwazi ukuyidefenda cha ukuthi nje iyacika isicefe amasimbi isidina nje umfana ohleze ehlalela igama lomunye umfana ku TikTok amalebe nje leyo nto leyo ya bengithi nje anginitshele nina ama spams niyezwa mmenzo magolonyo kade sikhoveza imchiliba niyadakwa niyanya